ena mbongi ni vakarong buka binakani kuwa sibito kabikenda na walu ena rusang bulu karua na miniti e kabito ni singin vakarong buka mai tapa toka indota lamada ni ngarabi tabi sawa kami binakata kisartu bikim ni kesaran donding taka tonga mai na sali kakamurakingo na VTFM nondoru yawo tiko ni serbo ena bito kani binakani Paradise Beverages Taste Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. Oh, va. Yana VTFM de singul karua pointi ruan FM sibito ko bikenda na walu ena rua sanga bulu karua na miniti nandoro ya wo tiko ni serbo na bito ko ni binakani Paradise Beverages Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. Wakam bul sartinga ni bikenda ket saranda unding taka to mai na salika kambraking go na VTFM bikem ni ket saranda sama tiko mai na tol na platform go na VTFM Facebook Live VTFM YouTube channel kina VTFM TikTok nanda ni serbo enambong ni sing ni ko na Makubuqu ortolanga na Matasere na vangi Delai Yatova serengo embala tetigo endona ngoni Delai na yavano Grace Gift Joanne Alofa sudo ngoni leongo ena kaviwa ni singa ni vula o tune ena remba kirono ndo lutini kaviwa kama lenga na ngoni leongo ena katini kawalo ni November ena yambaki sauti reto sando na makibul na tua kana na ngoni leongo merto sana laki wuli bata na bagingo me bakasa na kala sindo tiko na ngoni leongo ena yambakingo na levni kena da musiti rautu na makumbun raurona ba biotiningo skaronge kere masta lendu akina kera nimbulia ndona sere ndona kena sere na ngoni leolela i rei totokongo mera ni ronga i ronga batunga ena vesinga sono ngondo na tubu ni kalongo endota na nando tuba ndo ka musi kina weekend nindua en vola ka weekend enga beauty kenda enga mbul na serlengo me balata ngoni lelai ambaki limango kase ndondon menge yam kala sindua na ambakingo sama ikaule en nona bula meta saranga sarmanda en nanda serebo. Ina pa kami nakalebu by Paradise Beverages ana buku ni veito ko ni binagena makatiko may nataro ni serbo ana VTFM Facebook page gena makataliting may nayawan ni serbo ana ngono matango ana mata katumay